Pa još nikakvog sporazuma nema, sporazum ne može da postoji ako nema našeg učešća u njemu. U jednom dijelu te granice na rijeci Uni kod Kostajnice ima određeni sporova. Mi vjerujemo da će se, primjenjujući međunarodne kriterije za utvrđivanje granica, to je da je sredina toka rijeka dominantna odredica te granice, se to tako i riješiti. Što se tiče drugog dijela granice, to je kod Neuma, imamo situaciju gdje je u kontinentalnom dijelu Hrvatska podijeljena na dva dijela, jer Neum pripada Bosni i Hercegovini, tako da Hrvatska će sada ulaskom u Europsku uniju imati problem komuniciranja, odnosno da bi izašli iz jednog dijela Hrvatske u drugi dio Hrvatske morate da prođete kroz Bosnu i Hercegovinu, a to znači kroz zemlju koja nije članica Europske unije, a to opet znači da morate da obavite sve proceduralne aktivnosti na jednom i na drugom mjestu, što otežava naravno komunikaciju te vrste. I Hrvatska sa pravom želi da izvrši kontinentalno spajanje ta dva dijela bez ovih proceduralnih barijera. Mi nemamo ništa protiv i mislimo da je sasvim racionalno i realno i jedan i drugi zahtjev Hrvatske koji ima vezano za prostor Neuma, to je da preko Pelješca to spoji s mostom i ne treba to osporavati, ne treba to apsolutno negirati. I drugi, da se putem koridora koji prolazi uz sam Neum, koji je bio na neki način eksteritorijalan, da se to isto tako uradi.